clear to te kar thar chibai le vekule kar liam ta kar top lama club football lam inelna a lem lova ram in khel lamero nual maya chungte chukan ngai thanga tin in khel tor fixer tele football tin in khel tor fixer tele football thuleng te po in ngai thla ho le donang o in rin ni zan le pathian ni zan namte thlur rang bik lovin a in khel ngai ven hlo bik atang hian in lut pop mayang o tun trum chu England lam atang in bul tran don tai la UEFA Nations League Group F lama kartopa in khela hian Mizo te pona kan ngai nat le kan tran mai England team chon ne na hlutak an changa an khingpui Ireland chu singa fai ngotin har salutuk lovin an ne he in khela hen England team hian in khel chung zong in goal shot tum som ni pani an ne ya Ireland lam hian goal shot tum khat bak an nei lova in khel pum pui clear point England lam an thazoka aphu jok an chaktila kan soi sual om love Wembley Stadium a in khela hen first half a goal alud lova team pani te in Norton a modoma game po atang map khop maya first half a ringot hianin yellow card po trumnga zet mai kan hmuwa game tang tak kan hmu ane second half a Ireland team defender Liam Scales so ache sual pal thlat mai ha red card manga no chu ani in hei hi England team hian an chor zui khop mai ha red card hmu atang rei vaklo minute songa pathum na penalty train hurricane chon England tan ma an hruaina goal aron khonga goal alu nu rei vaklo tho minute songa panga na England team tan hian Anthony Gordon chon an goal ni na khung zui le ngalin Ireland team hian red card an mu hi an tuar ti lo thei lo tur khopin an che sual na sa a minute songa pariat na ma gia siam sang ateng corner Gallagher chuan England team goal thum na aron khung zui le a minute nga chungin England team hian goal thum an khung an ne hemi nuwa ero goal dang kan mu bel zui tamai lova an in Norton zaka minute somsari parukna ero England team in an goal li na an khunga Jude Bellingham a siam sak atangin West Ham United forward Gerard Bowen chon an goal li na thatakin aron khunga goal lu atang rei vaklo minute somsari pakwana Bellingham a siam sak atang bokin Taylor Harewood Bailey son goal aron khung velea England team tana a goal masaber ani zui bok hemi nuwa ero goal dang alu bel zui talafa England team hian har sadatuk lavin singa fain ne nan changa point thum an hlo chuak zui bok ti hian England team he League B Group F lama table thar bera khelruka point som panga nen achung bera anom zui sela Greece in dotin point som panga an nei to boka Ireland chon point ruk nein Finland among bera omin point an la hlo chuak lo thung karto UEFA Nations League in khel ngai ven hlo ber ati thei om me League A Group B lama Italy le France te in machona mikwal team France in nenan changa mual nei tu Italy hi goal thum goal khatin all sam takin an ne in khel munam taka hian mual nei tu Italy lam heng goal shot tum som an nei ya mikwal team France lam heng goal shot tum ruk nei thongin in khel pum pui thira Italy lam an chung nung hreta goal khung konga ero France an chung nung ta jok an ne San Siro Stadium a in khel heng goal alut ma khop maya in khel an tran deuh chautin minute ni na leka France team tan Luka Dina siam sak atangin Adrian Rabiot chon ma an hruaina goal aron khunga goal alu nuwa heng goal dang kan hmu bel mai lova first half un top dona ero goal kan hmu bela minute somthum pathum na France team goal ni na niturin Italy goalkeeper Vicario chon an lama atilut pala France in Sydney fain ma an hruai dera first half bika an ol samdon ni te point alang man mase Italy team an beidong du big lava an thora po sengin minute somthum pangana Dimarco siam sak ateng cambio so chon an siphur aron so thenna first half a goal ni goal khatin France in ma an hruaya second half an trana goal kan mobile mai lava minute somruk pangana France in an goal thumna an khung le he goal hi an goal ma saber alu theina na tho hlok e me mai Luka Dinan asiam sak atang bokin Adrian Rabiot chon he in khela a goal ni na le goal thum goal khatapma an hruaina goal aron khunga hemin hu hian rampani te in Norton le vioma se goal dang kan hmu bel zui talawa
France lam hian goal thum goal khata ne na changin point thum an hlot chuak zui ta an ni ti hian table thar bera League A Group 2 Group B lama France he khelruka point song pathum nen Italy chu le pelin achung bera anin suan chawa Italy lam ero khelruka point song pathum nen pahni na anom zui ve sel bok League A Group 3 Group C lama po Germany ne nan changa an khingpui Bosnian Herzegovina chu olsam takin sisari fai ngotin an sop in khel munam taka hian mol nei tu Germany lam hian goal shot tum somni pathum an nei ya Bosnian Herzegovina lam hian goal shot tum sari chau an nei thunga in khel pumpui thira po Germany an chung nung leya Bosnian Herzegovina hi an katlon deuh thak ati thei om me Euroma Park Stadium na in khel munam taka hian goal kan hmuma khop maya in khel an tran chautin Germany in athazok an ni zia lan tirin minute ni na Joso Kimika siamsak atrain Jamal Musiala chuan ma an hruaina goal aron khonga minute somni pathumna Enricha siamsak atrangin Kleines chuan an goal ni na aron khung zui le first half un top ma hret minute somthum pasari na Florian Wirtz siamsak atrain Arsenal forward Kai Havertz chuan an goal thumna aron khung leya first half goal dang lu bel lovin sithum fain ma an hruai second half po Germany an chung nung khop maya in khel an tran deuh chautin minute somnga na Florian Wirtz chuan he in khela a goal ma saber le Germany team silifai ma an hruaina goal aron khonga goal alu nu reivak lo minute somnga pasari na Florian Wirtz bok hian he in khela a goal ni na le singa faya ma an hruaina goal aron khung zui leya Germany team tana a goal ru khung na anitsia bok hemi nu hian Germany hian an nor chun zom zela an thora po sing lane minute samruk paruk na Kai Havertz siam saka train Bayern Munich forward Leroy Sané chun an goal rukna aron khung leya minute samsari pakwana Antonio Rudiger siam sak atrangin Kleines chun hein khela a goal ni na le sisari faingotama an hroina goal a khung zui leya goal dang ero lubel zui to lovin Germany hian olsam takin sisari fayan ne nan changa point hum hlutak an hlot chuak zui ta anne ti hian League A Group 3 Group C lama Germany hi khel nga point som pathum nen achung bera anom zui zela an ne tak Bosnian Herzegovina lam ero khel nga point khat nen among bera anom zui ve zel bok League A Group 3 Group C lama po Netherlands in point hum an hlot chuaka an khingpui an mikhol Hungary chu silifai ngotin an ne hein khela he Netherlands samheng goal satrum somni pahni an neya Hungary lamheng goal satrum som pahni an nei thunga in khel pumpui thlerin Netherlands lam an chung nung zoka ball possession po 73% lai an nei theya in pass di konga po Hungary a hian an chung nung filor lak an ne Johan Cruyff Arena in khel monam taka hian minute somni na Netherlands in penalty an hlot chuaka penalty hi Netherlands team tan ut Weghorst goal a chantirin sikhat fain ma an hroya first half un top ma hret hun pek bela penalty an hlot chuak zui leya penalty hi Liverpool forward Kodigak po chen goal a chantir vele thunga first half bika sini fain Netherlands sian ma an hroi second half minute samruk palina penalty ni tolo goal an khung tangengeya Donil Malena siam sak atangin an defender poimo Inter Milan defender ni bok Denzel Dumfries an goal thumna aron khunga goal dang kan mobile todon lo nia alan nu hun top ma hret minute samriat pangana Denzel Dumfries siam sak atangin Comenar son an goal lina aron khung velea goal dang lo bel zui talvin Netherlands sian silifai hian hnenan changa point hum hlutak an hlot chuak zui ta ane ti hian League A Group 3 Group C lama Netherlands si khel nga point riat nen pahni na anom zui zela an noya Hungary omin point nga an nei ve to bok ti hian an group atang he Netherlands in Germany an phak lo na chu point nga chau ani zui ta ane in khel danga be sei lo result kan muta thunga Belgium team an chak lo hlau maya an nei ngei turangai Israel laka sikhat fain an tlom team pahni te hi ranking atanga team pahni te FIFA ranking atanga chu chon anin thlau khop maya tun din huna Belgium hi FIFA ranking a parukna an ni meka
Israel lam hi FIFA ranking a somriat pakhat na an ni meka FIFA ranking a anin thlau na hi somsari pangalai ani awangin Belgium hi chaktura rin kai an ni zoka ma se Israel hian an bar khai ta tho an ni he in khela hen mol nei tu Israel lam hian goal sat tum som an nei ya Belgium lam hian goal sat tum som pahni an nei thonga in khel pumpui thlir ero chon Belgium lam an chung nung zoka goal khung konga ero Israel lam an van nei ta thung an ni he in khela hianin atira train ram pahni te anin norton zak zaka Belgium team an hlawm zoka first half a ero goal kan mutalo thung second half a po goal kan humai lova anin ne tok mai rin na te po alian man hle he ma se Belgium lam hian goal khung an tum luat an tur ta thunga minute somriat parukna Israel team tan saba siam sak atangin Yarden Shaw chunin goal aron khunga goal dang lubel zui talavin Israel lam hian bei se lo zok ni ma se point thum hlutak Belgium laka hian an hlo chuak ta ani ti hian li ke group 2 group B table tharbera Belgium hi khel ruka point linen pathum na anom zui zela Israel lampo khel ruka point linen anoi bera anom zui zela goal difference so anin thlau na ani zui ta ani UEFA Nations League in lat hi zanin hian nei chun zom ani le dona zanin zanlai peldar khat le minute som panga Croatia mola Portugal an leng nu dona Bulgaria le Belarus te in machon don bokin Luxembourg le Northern Ireland te anin machon dona Poland le Scotland te in machonin Serbia le Denmark te anin machon dona Spain le Switzerland te anin machon bokang in khe result lam kal sanila football thulenga lut vele zoi zoi donong o tu trum cho bultan na Neymar hi mangdon taila Neymar hi kan thria thewin tun tin huna a khel mek na al hilal lam hian January transfer kongka lawin hong tura chuati ran tum nge ti an puang chiang thokhat towa a contract ti top sakin Neymar hian a du ber club azom thei don tun din huna nizan lama news rin tlak tak CL Marlo lamin an tarlan dana alo khel to trin na Santos nam chon an seng lu don ni hin alanga mimal in rem na po an nei nai to nia tarlan an ne kumsam thum pani mi Neymar hi tun din huna hliamin atla buak na sakhop maya adam dek dek chon ai hliam zel kan hanti ang chi deuh kha ani ya chuwang chonin al hilal lam hian in kol zui an tum to lova Santos lama hian akal mai arinom chuti line media thren khaten Palmeiras lam apan don ni te point an lo tar langa ma se hi ero thudik lo ani thuni sang khan tar dan ni hin Palmeiras club ho tu lam chuan in hliam ngun em mai seng lo an tum lo thu le an seng lu don ani poin player in hliam ni lo seng lu an tum thu an soya Neymar hi Palmeiras in an seng lu arinom lova Santos lama akal ngei arinom Erling Haaland point tun haya khan Pep Guardiola chungchanga angai dan asoya Erling Haaland chuan ani hi coach ro pui tak le mi big chu ani nge ye kan hne na hen la chan sel se ke chuan ka duwa ain kol na hnoya team Indian thar chho zel po hi thel cha kom tak ani chuti rolin Pep Guardiola hin thutlu na asiama achuak don taro ro ani po hin hetlap hi kan boi pha karing chi alawa Pep Guardiola lu ma po khan hetlap hian hlotin na alo chang to ha Pep Guardiola hi pa fel tak le kan ngai na temem ni ma se athutluk na kan za sakdon na achuak ta ni point hetlap hian coach ro pui tak chu anei le nge yang ti hin asoi ni zana ma khan news rin tlak takin atarlan dan ero chuan Pep Guardiola hi City lam hian kum khat dai contract an zia pui le don ni hin alang Spanish midfielder Barcelona tana hlotling taka loin lanto Xavi Hernandez a thu soi hi enge kan ngai dan hlom le Xavi chon England rama ikal ani chon thil Asia reng tur chu I khel thalo ni chon an soi sel che anga I khel thate ro chon sang taka an da ang che match ni khatvel ro pui taka in lan thei ni chuan an chan chin bu mi te hi an ro pui khop maya ro pui el tiang in an fak don che ani chu chuan in pressure na satakin ape don che a khovel mit muai ro player and big in reng to don thung ani amai ro chu ke ka ngai tan ani lova chung chu player tha te na ani lo match ni khadron thave te hi chu tam tak an oma chung te chu an tha zui ngai chuang lo ani Spain rama player tha kan ti te ro an thatluan zak thin tin Xavi chuan asoi
media then khaten an soidana Zavian hemi a soichan hi chu United midfielder Kobe Mainu a soina niin tarlan ani bok Sporting Lisbon forward Victor Gyökeres po tun na khan media ten United izom donem tin zona anzota Gyökeres chuan Ruben Amorim noya khelle chu ka chak emema amai ro chu Sporting Lisbon a ro pui takin kan luin kai hruai tawa thil chin chiat lak tam tak a nut sia bok ani amai ro chu tun din hona ero Sporting Lisbon a hin ka hlim emema he tlap tan hen kala khel chun zom don ti hi a chiang ani United chuan in tun din hona striker thatak an kol renga ke kalu ve angai na chan kher aum lo ve ting Gyökeres chuan a soi United hian Victor Gyökeres si an senglu lo theina chance asang chhotan ta hle heting kara hian Ruben Amorim point media ten an komna an zona arun chang vele ta Ruben Amorim chuan United team hi tungting turing ka theina zongjong ka seng don na United team hi an chheder to ani chuang lawa tlem ti fel ngai awm chau an hiya chumi chu tungkar to patang po hian in mutan hal don ani game danglam tak in mungal don na tima hian danglam na in muang ti ka tiangwam chewani tin Ruben Amorim chuan asoi hei mai ba ka hian Ruben Amorim chuan coach tam tak ten player no pang jok te hun pek bel an mamo thin zia an soi thina hei hi ke ka ngai dan ani lo United team a chuanin player no pang le upa jok te ka thliar sang don lem lawa United ta khel an ni chon an ril ruput mangpo adik tur ania hun tam tak pek ang chi te ha ka tum ve lem lawa a khel thale atidu tak tak te tan chau helai mun a hian mun au mang te hin Ruben Amorim chuan a soi zui bok pase helve tak le mitam takina an ngai nat lutuk lo Real Madrid defender Antonio Rudiger point tu na ya khan footballer piang to zinga angai nat zolte anzota Antonio Rudiger chon ke chu parorum ve tak tho hi ka du zong ania Pepe hi footballer piang to zinga chon kangai nat berle ka du berte zinga mi chu ani hi in mu theu angin field chunga ro pui takin ain lan tir thina field chunga hi chon an tum pui te tan ram hoi ang mai ania chu atakin alan tir thina team tan mi tangkai tak ani thin ani chu wang chon mi tam takin ani hi ram hoi ti in soi thin ma se ke chon kangai na ani ti hin Antonio Rudiger chon Pepe chungchang hi asoi Zlatan Ibrahimovic po tun na ya khan media ten Sweden rama player ro puiber in him tin zona anzota Zlatan Ibrahimovic on hei hi min zo turni point ka shelova ami puite hian andu ber chu an thret chianga ke hian ka in thret chiang emem boka helai muna player ro puiber Sweden rama footballer piang to zinga a thaber ka ni ti hi ka in thret chiang emema helai muna hian loman tam tak ka dong towa ro puina tam tak ka chang to bok football bi ka hian in mi ro pui ka niya chu mi tam takin min soidan po ani a then khatero chon min soi sel ve thina kan ram mi nge te po hian ka that lo zia an soi thina a mai ro chu engang pun soi ma se ke hi ka thaber ani tin Ibrahimovic chuan a soi Barcelona le Manchester United tana lo in lan to Lionel Messi le Cristiano Ronaldo lo in khel pui ve ve to Gerard Piqué chon tun na ya khan Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te tunge thazok tia an zona chu achanga Gerard Piqué chon hei hi zona chan har satak ani ke ka ngai dana anin tluklang chi ha Ronaldo hi footballer piang to zinga miro pui berte zinga mi ani ya chu tiang bokin Lionel Messi po chu tiang tho chu ani Ronaldo hi ro pui tak ani ya footballer piang to zinga ka soita kang khan miro pui ani ya Lionel Messi po khovel danga tanga ron kal ang mai in miro pui ani bok chu wang chon anni hi kalo khel pui ve ve towa player ro pui tak anni ya in hnial na thei turang chi te hi chu chan har sa ani ya an ro pui ti hi ka chiang ani ti hin asoi Watford team tana loin lan to troi di ni point tu na ya Mbappe chungchang angai dan asoi ya Mbappe chu a khelna lai ni lawa an chora wanga thatok lo ni maya a hriat thu asoi ya chu Real Madrid lam point ching fel thoi tura adu thu asoi troi di ni chon Real Madrid hian in thil poi tak an ti chu Mbappe an senglut khania ke chon kanga ya an din na lai turte an rem fule thei si lawa Mbappe hi atlan na lai tur dik tak chu Vinicius Junior atlan na lai hi ania
chumi chu Real Madrid hin an hrerenga an leilui ta tho kha ania thilpoi tak an ti nia kei chun kangai tin roi di ni chuan asoi Manchester United lampoin an midfielder poimo ni thin Casemiro chu shal an poi ti lo niin puan aum vele tatlat maya nizan lamakhan English news ten an tarlan dana Ruben Amorim chuan Casemiro hi pau million samruka leingam anom chon shal apoi ti lo thu asoi niin alanga Casemiro hi ama chopa atel lo thu alo soi to bok awangin Casemiro hian tlap dang azom mai te po arinom chho tran ta hle English Premier League club Arsenal lampoin antlar malam thom chak an tumna konga Atalanta team tana ro pui taka inlan mek Adeloma Lukman chu senglo an tum thu puan ani hiya aman atan euro makdadoi somnga vel po the chu an tum nia tarlan ani tundin mona Lukman hi Liverpool point senglo tumin tran an na ve mek bok Manchester United interim coach Raylo te ni ve zok United team akai hroi zok chunga che thatpui tu Ruud van Nistelrooy point club thar en goal tur anei naita ni hin alanga United achwa san nu khan Burnley senglo antum thu an soya tuna Leicester City lam chon senglo antum thu an soi veleta Fox se Premier League ka anonin pet kai no be sen phak lo ang reng khop maya coach thar tur te po an mel chhauna sa khop maya United ain goal zok chunga che tha mai Ruud van Nistelrooy hi an senglo mai rin na te po alian chho tranta Arsenal lampoin thu thar an nei veleta nizan lama khan rol thar mabak eng tak nei Las Palmas tana khelmek Alberto Melero chu senglo an tum thu puan ani hiya kumsom ni pakhat mi midfielder mabak eng tak nei senglu tur hian Gunners lam hian amana po aphu to kang sumpek anin huam thu an soi English Premier League club Newcastle United tan le England team tana ro pui taka loin lan to Alan Shearer point season kalmek khel china Premier League ka player thale season top rola player tha than tura tel tur zinga angai te asoi vele ta Alan Shearer chan tun din mona player tha tak tak kan mu chau zela tunge team 11 a thayang ti hi zo na lian tak ane ke ka ngai dana tun din mona langlo tura karin han sei ma satada ila William Saliba hi player ro pui tak tin soi thin ma se season topa team 11 a hian atel phak karing lova mitam takin hei hi min sei sel dona ma se Saliba hian atna tho turang athok thatok lo tin asoi hei mai ba kain Alan Shearer chon Copa Marpo player ro pui tak ti thin mai la season kalme ka duangin ache thatok lova ani hi kalapai phal ngot lova ala tel theina chansu au ma zona om thaya ke chun kalangai ri anne Saliba hi alan karing lova Kolpal marhi alang mai thaya alang lo mai thei bok tin asoi Cristiano Ronaldo point ni zan lama khan thu thar aron neya media te koltlangin a YouTube channel a chuan internet record siam thei tur aron phau chu tur thu asohia aum zeber chu YouTube video ti chu to view nga ber tur tinani ber mai chu Cristiano Ronaldo hian chiang takin akum tur le ain lan pui tur hi ala soi lava mitam takin hetiang record siam thei tur ani don chuan Lionel Messi ani ngei an ringa Lionel Messi le Cristiano Ronaldo te hi Ronaldo YouTube channel a anin kom lai kan mu mai te po arinom chho tran ta hle ole khati chin hatun ruma tan chon ni mai se thir tu te ka channel mi ngai lut sakain chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lom han tan min han la pui le ola thungai nom tak te nen in mu chho le zel kan tum don ne